Saudara, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat setelah Iran kembali merilis rekaman gelombang ke-62. Sejumlah rudal Iran diluncurkan dalam serangan gelombang ke-62 untuk membalas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah fasilitas energi milik Iran. Rudal yang diluncurkan Iran menargetkan aset militer dan energi milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Rudal klaster Iran menghujani langit Israel. Peluncuran rudal ke wilayah Tel Aviv sebagai balasan atas pembunuhan Kepala Keamanan Nasionalnya, Ali Larijani. Suara sirine terdengar sebagai bentuk peringatan warga Israel adanya serangan. Israel klaim berhasil mencegah sebuah rudal yang meluncur ke arah Israel Utara, tepatnya di kota Nahariyah. Rekaman video menunjukkan rudal tersebut melesat melintasi langit malam di atas kota. Kemudian terlihat ada ledakan. Juru bicara pemerintah kota Nahariyah menyebut ledakan ini berhasil atau merupakan hasil penjegatan yang dilakukan Israel sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Press TV, pasukan Hizbullah klaim serangan roket mereka berhasil menyasar markas pasukan Israel di Jatun sebelah timur permukiman Nahariyah, Israel. Belum ada keterangan dari militer Israel soal serangan ini. Hadapi ancaman Amerika Serikat dan Israel, Garda Revolusi Iran memamerkan kesiapan pasukannya. Dalam video berdurasi sekitar 1,5 menit, Garda Revolusi menunjukkan pasukan dengan senjata lengkap. Sebelum perang dengan Amerika Serikat dan Israel, militer Iran sempat berlatih bersama Rusia. Saudara, setelah Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Ali Larijani dan Komandan Pasukan Basij Iran Gholam Reza Soleimani tewas dibunuh Israel, kini Menteri Intelijen Israel Ismail Khatib terkonfirmasi tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengonfirmasi Menteri Intelijen Ismail Khatib tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel pada Rabu waktu setempat. Melalui unggahan di platform X, Pezeshkian mengecam keras kematian tersebut sebagai pembunuhan pengecut. Ia juga menyampaikan duka mendalam atas gugurnya sejumlah tokoh penting Iran dalam waktu berdekatan. Ia menambahkan duka tersebut dirasakan seluruh rakyat Iran. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan Khatib tewas dalam serangan udara terarah. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberikan otorisasi tetap kepada militer Israel untuk menghabisi pejabat tinggi Iran lainnya tanpa perlu persetujuan tambahan. מנהיג איראן בפועל לאריג'אני וראש ארגון רצח בעם, הבסיג' סולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל מודיעיני ומבצעי ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את כולם. Kematian Ismail Khatib menambah daftar panjang pejabat Iran yang tewas dalam waktu singkat. Selain Khatib, Kepala Keamanan Iran Ali Larijani juga dilaporkan tewas sehari sebelumnya. Komandan Basij Gholam Reza Soleimani turut menjadi korban dalam serangan di Teheran. Sementara itu, Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh disebut tewas dalam gelombang serangan awal oleh Amerika Serikat dan Israel.
Militer Amerika Serikat kembali merilis rekaman yang disebut sebagai serangan pasukan AS ke aset militer Tiran. Rekaman yang dirilis menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan pesawat terbang. Kepulan asap besar terlihat dari lokasi yang menjadi sasaran. Tanggal dan lokasi tidak dijelaskan, namun diduga pada minggu ketiga operasi gabungan AS Israel melawan Iran. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, saudara, menghantam ladang gas Iran di Pars Selatan, Provinsi Basher. Asap dan api terlihat di dekat ladang gas Iran yang menjadi cadangan gas alam terbesar di dunia. Ladang gas ini memasok sekitar 70% gas alam domestik Iran. Juru bicara militer Iran menegaskan akan melakukan serangan balas dendam terhadap mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap infrastruktur energi di Iran. و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. Amerika Serikat, saudara, menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 169 miliar rupiah bagi siapapun yang memberitahu keberadaan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Keberadaan Ayatullah Mojtaba Khamenei hingga saat